ҳаводарону алоқамандони риштаи бадминтон, мо боз ҳам гузориши навбатии худро пешниҳоди шумо карда истодем дар идомаи рақобатҳои рӯзи дуюм, ки болотар ёдовар шудам аслан рақобатҳои финалиам маҳсуб мешаванд бо иштироки дастаҳои Қазоқистон ва Узбекистон. инак бозии охирин сурат мегирад ва ин рақобати ҷуфтӣ аст бо иштироки бонувон Дарья Бриткова бо ҳамроҳии Мария Маслянова аз ҳайати Қазоқистон бар муқобили Диана Гарамова ва Муслима Бону Султонқулова аз ҳайати дастаи Узбекистон ба рақобат мепардозанд ва чӣ тавре болотар ёдовар шудам, аллакай ҳисоби умумӣ 3-1 ба фоидаи дастаи Узбекистон аст ва қатъи назар аз он ки ин бозӣ бо чӣ натиҷа анҷом меёбад, ғалаба дар мусобиқаи мазкур дар рақобатҳои даставии чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ аллакай аз ҷониби варзишгарони тими Узбекистон аз худ карда шуд, чун дирӯз ҳам онҳо дар бозиҳои доиркардаашон зафар ёфта буданд. Бар ҳол тамошои ин бозӣ бисёр ҷолибу диданӣ хоҳад буд. Ман фикр мекунам варзишгар бонувони тими Қазоқистон барои он шикастҳо, барои он бохтҳое ки буд имрӯз аз ҳайати дастаи ҳариф кӯшиш мекунанд дар бозии охирин як интиқоми варзишӣ бигиранд аз ҳариф ва аз ин хотир тамошои ин бозӣ ҳам бисёр ҷолиб аст. Ба ҳар ҳол хоҳем дид ки дар якҷоягӣ Дарья Бриткова ва Мария Маслянова чӣ гуна бозӣ мекунанд, чун мо дидем ки дар рақобати инфиродӣ барои мисол Дарья Бриткова аз Диана Гарамова мағлуб шуд. Аслан дар сети дуюм агар ба рақобати онҳо таваҷҷӯҳ кунем, Дарья Бриткова ҳеҷ муқовимати ҷиддиеро дар баробари Диана Гарамова нишон дода натавонист. ва дар навбати худ Мария Маслянова дар рақобати ҷуфти омехта бо ҳамроҳи Кирилл Тен дар бозие ки бо Муслима Бону Султонқулова ва Казбек Маҳамбетов дошт, онҷо мағлуб шуд. ҳарчанд андаке муқобилият карданд, вале дар ниҳояти кор бояд бигӯем ки Муслима Бону Султонқулова бо ҳамроҳии Казбек Маҳамбетов онҷо бартарӣ доштанд. ин лаҳза акнун ишора мешавад аз ҷониби довари асосии рақобати мазкур ки вақти ҷудо шуда барои гарм кардани бадан ва машқу тамрини варзишгарон хотима ёфт ва бояд рақобат шурӯъ шавад. ёдовар мешавам ки бо пиранҳои ранги сабз ва шортҳои сиёҳ ҳаракат мекунанд варзишгарони дастаи Қазоқистон ва дар ҳайати дастаи Узбекистон бошад варзишгарон бо пиранҳои ранги сурх ва шортҳои сиёҳ ба рақобат мепардозанд. туби аввалро чӣ тавре дидед, варзишгарони Қазоқистон ба бозӣ дароварданд ва ҳамзамон имтиёзи нахустро ҳам маҳз онҳо соҳиб мешаванд. на инҷо акнун зарбаи задаи Диана Гарамова ба ҳамдастааш бармехӯрад. дар узрам пурсид аз Муслима Бону Султонқулова Диана Гарамова, вале маълум буд ки он зарба чандон гӯем осеби ҷиддӣ нарасонд.
ҳисоб 4-3. ҳоло андаке пешсафанд варзишгарони дастаи ӯзбекистон. ва дар назди тур Диана Гарамова ба хато роҳ дод. бояд бигӯям ки дар якҷоягӣ дирӯз Диана Гарамова бо ҳамроҳии Муслима Бону Султонқулова иштирок карда буданд дар рақобатҳо ва дар бозие ки онҳо бар муқобилаи варзишгарони мо доштанд бо ҳисоби 21-11, 21-7 дар рақобатҳои ҷуфтӣ албатта бар бонувони мо Омина Охунқадамова ва Мафтуна Шарипова пирӯзӣ ба даст оварданд. сипас боз дар рақобате ки бо ҳайати дастаи Қирғизистон доштанд, онҳо 21-8 ва 21-8 дар 18 дақиқа бар Жасмин Айсарова ва Элаим Азамат ғалаба карданд. яъне ин натиҷаи Диана Гарамова ва Муслима Бону Султонқулова дар рақобатҳои ҷуфтӣ буд ки дирӯз дар бозиҳои якум ва дуюми худ онҳо ба қайд гирифтанд. каме ба ҳам халал мерасонанд ва ин чизро акнун чӣ тавре мебинед Диана Гарамова ба ҳамдастааш ҳам ишора карда истодааст. вале ба ҳар ҳол ба варзишгарони дастаи Ӯзбекистон муяссар мешавад ки ин лаҳзаҳо ҳам имтиёзҳои худро пай дар ҳам аз худ намоянд. ҳамзарбаи якум ва ҳамзарбаи дуюм чӣ тавре дидед бисёр қавӣ ва хавфнок буда аз ҷониби Диана Гарамова ва баъдан Муслима Бону Султонқулова. дар натиҷа мо дидем ки имтиёзи навбатиро варзишгарони ӯзбек аз худ карданд. 11-8 ба ин тартиб дар сети якум варзишгарони тими Ӯзбекистон дар баробари ҳариф андаке бартарӣ доранд. ногуфта намонад ки бо дар назар дошти он ки дар минтақаи Осиёи марказӣ дар Қазоқистону Ӯзбекистон ин риштаи варзиш нисбатан бештар паҳн шудааст ва боз гӯем аз нигоҳи кадрӣ ҳам мушкилиҳо камтар буд. дар солҳои аввали густариши риштаи бадминтон мебинем онҳо барвақттар корро шурӯъ карданд ва таъсири ҳамин омилам ҳаст ки ин шабу рӯз дар мусобиқаҳои минтақаи Осиёи марказӣ маҳз варзишгарони ин ду кишвар бештар дар қиёс бо дастаҳои дигар андаке бартарӣ доранд. ба ҷараёни рақобатҳои даставӣ ҳам миёни наврасони то 15 сола ва ҳам миёни наврасони то 17 сола ин чизро собит кард. ва бояд бигӯям ки бинандагони гиромӣ ҳамзамон бо рақобати мазкур инчунин ҳоло рақобати охирин дар корти сеюм ҷараён дорад. ин рақобате аст ки он ҷо варзишгарони дастаҳои наврасони то 15 солаи Қазоқистону Ӯзбекистон бо ҳам бозӣ карда истоданд ва қатъи назар аз ин бозӣ ҳам аллакай натиҷа чунин аст ки бинандагони гиромӣ дар 4 бозии қаблӣ
که الکه جنباز شد 3-1 نورسانی ازبکستان برتری دارند نظر به همتایان خود از قزاقستان. از این خاطر آنجا هم میتوانیم بگوییم که میان نورسانی تا 15 ساله ورزشکاران دسته ازبکستان توانستند صاحب پیروزی شوند و رقابت اساسی هم بر ضد آنها از جانب ورزشکاران تیم قزاقستان نشان داده شد. اینجا با وجود اون که مریم اصلانова خیلی تلاش کرد اما به توپ رسیدن نتوانست. خب با امتیاز 12 رو به دست میارند ورزشکاران تیم قزاقستان، اما همون اگر حساب عمومی رو به اعتبار بگیریم پس تفاوت خیلی کلان است در قیاس با ورزشکاران تیم حریف. با این ترتیب حساب 20-12 می شود. و آیسته این پرتافته که از جانب دیانا گرامова بود باعث بر آن گردید که امتیاز 21 رو به دست دارند ورزشکاران تیم ازبکستان. با این ترتیب حساب اکنون چطور دیدید 12-21 به فایده تیم ازبکستان بود. در ست یکم آنها با غلبه ست یکم رو به فایده خود جمع بست کردند. دوستان گرامی اکنون ما گزارش خود را از جریان ست دومی رقابت ورزشکاران دوام میدیم و چطور امید اینجا پای در هم دو امتیاز اول رو ورزشکاران دسته قزاقستان به دست آورده ایستادند. امروز ما شاهد رقابت های جفتی اکنون در آخر البته شده ایستادیم با اشتراک بانوان. رقابت های قبلی که رقابت های جفتی آمیخته، رقابت های انفرادی بین پسران بین دختران، رقابت های جفتی بین پسران بود الکه جنباز شدند و تنها رقابت جفتی بین دختران باقی مانده است که آن هم باید خاتمه یابد و با همین رقابت های رشته بدمینتون در سبقت های دستوی در چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی جمع بست می شود. تنها 2 روز رقابت های دستوی صورت می گیرند و با 3 روز دیگر ما و شما را رقابت های انفرادی انتظار هستند. غیر از آن باز البته بازی های جفتی هم صورت می گیرد ولی آن همچون رقابت های جداگانه حساب می شوند به فرق از رقابت های دستویی که 2 روز اول ما در چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی آن رو دیدیم. این ضربه اندک قوی تر اجرا شد، از این خاطر توپ از میدان بیرون شد و ببینید در این لحظه اکنون
варзишгарони дастаи ӯзбекистон хело хуб ҳаракат карда истоданд ва кӯшиш доранд ки тафовути қаблан ба вуҷуд омадаро аз байн баранд. на ин зарба натиҷа надод. тӯб ба тури муайяншуда бархӯрд. вале ҳамоно дар сети дуюм бартарии варзишгарони тими қазуқистон ба назар мерасад. ҳисоб 9-3 акнун. онҳо бо тафовути 6 имтиёз аз варзишгарони дастаи ӯзбекистон пешсафанд. инак ин тафовут акнун ба 5 имтиёз мерасад. 9-4 шуд ҳисоб. ва боз як имтиёзи дигарро ба хазинаи худ зам мекунанд варзишгарони дастаи ӯзбекистон. тафовутро то ҷое албатта коҳиш дода истоданд варзишгарони тими ӯзбекистон ва инҷо бубинед имтиёзи навбатӣ акнун аз сӯи варзишгарони дастаи қазуқистон Дарья Бриткова ва Мария Маслянова аз худ карда шуд. ҳисоб 11-7 ва боз ба танаффус мебаранд акнун варзишгарони ҳарду даста. ҳисобро баробар карданд бадминтонбозони дастаи ӯзбекистон ва чӣ тавре мебинед пай дар ҳам имтиёзҳои охир маҳз аз ҷониби онҳо аз худ карда шуд. ӯзбекистон ҷамъбаст мешавад ва аз ин хотир варзишгарони тими қазуқистон талош хоҳанд кард то ҳадди ақал тавонанд ҳамин ҳисоби ниҳоиро дар ин бозӣ ба шакли 3-2 биёранд. барои ин бошад ба онҳо лозим аст ки ҳам дар ин сет ғалаба кунанд ва ҳам дар сети оянда. аммо чӣ тавре мебинед дар чанд дақиқаи охир онҳо пай дар ҳам имтиёзҳоро ба ҳариф дода истоданд ва ин боис бар он шуд ки ҳисоби умумӣ ҳам баробар шавад. ҳоло акнун ҳатто варзишгарони тими ӯзбекистон ба пеш ҳам мебароянд. дар ҷараёни сети дуюм ин бори аввал аст. 12-3 буд. 12-13 буд. акнун боз баробар мешавад. 13-13.
خب در لحظه قبلی اشتباه ضمن پرتافت صورت گرفت. اکنون اشاره می شود که تیار هستند که رقابت رو دوام دهند. حساب 14-15 است. یک هجوم خوب و ضربه قوی از جانب دیانا гарамова و در نتیجه حساب باز تغییر می‌یابد و تفاوت 2 امتیاز رو حال تشکیل داده ایستاده است. مریم اسلانова امتیازی 15 رو به دستش آورد ولی بعداً باز خودی او خطا میکند و حساب 15-17 میشود. ضربه پای در همی دیانا гарамова بر نظر رسید، اما چطور دیدیم این حالت رو مریم اسلانова برطرف کرده نتوانست. خب در این حالت اکنون باز هم اشتباه ضمن پرتافت صورت میگیرد از سوی مسلمه بانو سلطانقولова. اکنون در حساب چطور میبینید دسته قزاقستان به پیش برآمد 19-18. لحظه های حساسی ست دومی رقابت هم فرا میرسد و اینجا اشتباه از جانب مریم اسلانова. دیگر برای حساب برابر می شود 19-19. بر 19. اکنون چطور میبینیم یک قدم دیگر باقی مانده است برای با غلبه جنبست کردن ستی مذکور برای بانوان دسته قزاقستان و این کار به آنها میسر هم میشود. 21-19. این معنای آن را دارد که اکنون بینندگان گرامی ما شما را ستی سیوم رقابت آنها هم انتظار است. اگر در سریان که در ستی یک اون ورزشکارانی دسته ازبکستان توانسته بودند موفق شوند، بانوان این تیم که در حیات جفتی بازی کرده ایستادند 21-12 غلبه کردند آنجا، اما در ست دوم 21-19 شکست خوردند از حریف و باز رقابت آنها یک ست دیگر دوام می‌یابد و ست حل کننده غالب را در همین جفتی رقابت بانوان باید معین کنند. اینک بینندگان گرامی ست سوم رقابت بانوان هم در رقابت جفتی بین هیئت‌های قزاقستان و ازبکستان شروع شد با یک بازیگزاری بسیار زیبا و دیدنی و امتیاز اول را دسته ازبکستان از خود کرد.
ногуфта намонад ки риштаи бадминтон шурӯъ аз соли 1992 ба барномаи бозиҳои олимпӣ дохил карда шуд ва давоми солҳои охир дар мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ мисли бозиҳои осиёӣ ҳам рақобатҳои бисёр тезу тунд ва ҷолиби ин риштаи варзиш ба назар мерасад. аслан агар ҳоло таваҷҷӯҳ кунем, дар барномаи бозиҳои олимпӣ рақобатҳои инфиродӣ миёни писарону духтарон, ҳамчунин рақобатҳои ҷуфтӣ миёни мардону занон ва боз рақобатҳои ҷуфти омехта баргузор мешавад. яъне барои 5 маҷмӯи медалҳо мубориза сурат мегирад. айнан барои ҳамин гуна маҷмӯи медалҳо боз рақобатҳо дар мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ мисли бозиҳои осиёӣ ки болотар ёдовар шудам, бозиҳои аврупоӣ сурат мегиранд. ғайр аз ин, агар мусобиқаҳои чемпионати гӯем қитъавӣ бошанд, ба ғайр аз рақобатҳое ки болотар ёдовар шуданд, боз рақобатҳои даставӣ ҳам барпо мешавад ки онҷо ҳамин 5 гурӯҳи варзишгароне ки болотар ёдовар шуданд бо ҳам ҳатман майдондорӣ мекунанд. бисёр зебо ва тӯлонӣ инҷо рақобати варзишгарон давом меёбад ва бубинед дуруст баҳо дода тавонист муслима бону султонқулова ва дар натиҷа зарбаи ҳариф аз корт берун шуд. аммо зимни иҷрои партофт ба хато роҳ медиҳад диана гарамова. на, ин зарбаи навбатӣ ҳам аз сӯи диана он қадар гӯем дақиқ иҷро нашуд. боз ҳам тӯб ба тур бархӯрда аз он намегузарад. ҳисоб дар натиҷа 6-5 шуд ба фоидаи варзишгарони дастаи ӯзбекистон. аммо ҳоло ҳариф хело фаъол шудааст ва имтиёзҳои охиро онҳо ба даст меоварданд. инҷо акнун муслима бону султонқулова барои дастааш боз як имтиёзи дигар овард. 7-5 акнун ӯзбекҳо пешсафанд ва ҳариф боз як хатои дигар мекунад. ин маротиб шитавре мебинем дарья бриткова ба иштибоҳ роҳ дод. ҳоло барои ба даст овардани имтиёзи 11-уми худ бонувони тими ӯзбекистон наздиканд ва бубинед инҷо аз эҳтимол дур набуд ки аут мешавад, аммо диана гарамова ба ҳар ҳол кӯшиш кард онро бартараф кунад, вале дар натиҷа ба хато роҳ дод. акнун аут мешавад ва ҳисоб 11-7 ва варзишгарон муддати истироҳат хоҳанд кард ва ҳамзамон бо ин ҷойҳои худро мебояд дар сети сеюм дар ҳамин гуна ҳисоб иваз намоянд.
دوستان گرامی، نگفته نماند که اکنون طبق برنامه برگزاری رقابت‌ها برای روزی 12 اوگوست که صبحگاهی برگزاری رقابت‌ها در نقشه گرفته شده بود. این آخرین رقابت است که عین زمان در مکانی برگزاری چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی و بادمینتون صورت گرفته ایستاده است و مکانی مذکور البته مجمع باشکوه ورزشی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه است که به تازگی ساخته به استفاده داده شده که از انشاءات بزرگترین ورزشی در کشورمان محسوب می شود و محض ساخته به استفاده دادن چنین انشاءات بزرگ امکان می‌دهد که در یک سطح بسیار بلندی بین المللی ما مسابقه‌های گوناگونی سطح منطقوی و جهانی را میزبانی کنیم و واقعا هم در این زمینه مخصوصا در سال 2022 تاجیکستان قدم‌های بسیار استوار گذاشت و نگفته نماند که ما مکانی برگزاری یعنی در نظر دارم شهر دوشنبه ما مکانی برگزاری چندین مسابقه‌های بین المللی بود از جمله چمپیونات آسیا با ولاسپدرانی در شهر و چمپیونات آسیا اوید با کوراش و باز رقابت‌های دیگر درباره فوتبال البته حاجت ایلوه کردن نیست که در سر آن که دوام سال‌های اخیر ما مکانی اساسی برگزاری رقابت‌های گوناگون منطقوی در این رشته فوتبال هستیم و باز مسابقه‌های دیگر رو هم تاجیکستان میزبانی کرده است. از خلاص با میزبانی کردن و پذیرایی چنین مسابقه‌های سطحی بین‌المللی امکانیت‌های خوب در آینده فراهم می‌آید برای کسب تجربه و تشکل دادن البته نظام پذیرایی چنین مسابقه ها و همزمان هنرنمایی خوب کردن ورزشکاران در نزد مخلصان محلی. حالا ست سومی حل کننده ادامه دارد. امتیاز نوبتی رو ورزشکارانی دسته ازبکستان از خود کردند. آنها اندک پیش صف هستند در جریان ستی مذکور و چطور میبینید برای رسیدن به غلبه نهایی هم نزدیک آمدند. حساب 10-20 است. خب با همین البته توپ در داخل کورت بود. رقابت مذکور جنبست می شود در ست سوم حل کننده با حساب 10-21 چطور میبینیم اکنون ورزشکاران تیم ازبکستان حریف خود رو مغلوب کردند. آنها هرچند در ست دوم 21-19 ظفر یافتند اما در ست های یکم و سوم غلبه کردند و در نهایت کار با حساب عمومی 2-1 در بازی آخرینه که در رقابت فینالی با اشتراک دسته قزاقستان و ازبکستان بود غلبه میکنن. حساب عمومی باشد بینندگان گرامی به این ترتیب 4-1 است با فایده دسته ازبکستان. تنها ابرای بایکن بود از هیئت قزاقستان که در رقابت انفرادی بین پسران در بازی با سیفالدین مختاروف توانست پیروزی خود را به دست آورد. با همین بینندگان گرامی برنامه برگزاری رقابت‌های روزی دومی چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی اوید با بادمینتون خاتمه می‌یابد. یادآور می‌شوم که روزهای یکم و دوم ما شما شاهد رقابت‌های دستوی شدیم و در جریان آن تیم ازبکستان توانست غلبه به دست آورد. قزاقستان جای دوم را گرفت و دسته ما تاجیکستان در این رقابت‌ها سزاوار جای سوم شد. قرقیزستان باشد نتیجه چهارم را به قید می‌گیرد. با همین گزارشی ما از جریان روز دوم برگزاری رقابت‌های رشته بادمینتون جنبست می شود. من سپاسگزارم که طول این مدت ما رو همراهی کردید. گروه بزرگی کارمندان شبکه تلویزیونی ورزش این گزارش رو پیشنهاد شما کردند تحت رهبری کارگردان ها فیروز بختیبکوف و ضیاءالدین سفروف. اینچنین در نزد میکروفون شورای پرویزی محمد امین بود. امیدوار میشم که دوام روزهای بعدی هم رقابت های انفرادی رو پیگیری میکنید و ما کوشش میکنیم لحظه های بهترین مسابقه مذکوری بین المللی رو پیشنهاد شما کنیم. تا دیدارهای دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.